Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi bavuze ko kwitaba inteko ishinga amategeko yamutumijeho azafunga abadepite bose bayigize isi bicucu. Kuwa gatanu nibwo komisiyo ishinzwe igisirikare mu nteko ishinga amategeko ya Uganda yategetse minisitiri w'ingabo gusaba General Muhoozi kuyitaba kugira ngo atange ibisobanuro ku butumwa bwe butavugwaho rumwe akunze gucisha ku rubuga rwa X. Ni ubutumwa abadepite bagize iriya komisiyo bavuga ko busiga icyasha isura ya Uganda haba imbere mu gihugu no ku ruhando mpuzamahanga. General Muhoozi abinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko kugira ngo yitabe inteko ishinga amategeko yamuhamagaje azagenda bose akabata muri yombi. Ati sinzigera ngaragara imbere y'ibicucu byo mu nteko ishinga amategeko, ahubwo byose nzabita muri yombi. Uyu general usanzwe ari umuhungu wa Perezida Museveni mu ruhererekane rw'ubundi butumwa yavuze ko nyuma yo guta muri yombi ibicucu byo mu nteko ishinga amategeko azabatumira bakaganira. Ati nihagira n'umukorora nabi nzahita muta muri yombi. Muhoozi yunzemo ko ubwo akeneye tiriyaridi igihumbi z'amashiringi ya Uganda akenewe na UPDF, ashimangira ko buri wese mu bagize inteko ishinga amategeko ategetswe kumushyigikira akayahabwa. Mu gitondo cyo kuwa gatanu General Muhoozi yari yateguje ko azamanika Colonel Dr Kiza Besigye utavuga n'ubutegetsi bwa Museveni. Mu butumwa buke yavuze ko azamanika umunyapolitike ari nako agomba kumanika bamwe mu badepite bazanye ipfufu kubera kwiba amafaranga ya leta. Icyakora mu bisa n'ibyatunguranye General Muhoozi yahise yongera ava kuri urwo rubuga yari amaze umunsi umwe agarutseho. Mbere y'uko General Muhoozi ava kuri urwo rubuga rwa mbere yari yibasiye umunyapolitiki Robert Kyagulanyi Julius Bobi Wine amuteguza ko azamuca umutwe. Yanatangaje kandi ko ingabo ze zirukana abacanshuro b'abazungu bakora muri Burasirazuba bwa Kongo. Ku itariki 17 Mutarama Minisitiri w'ingabo Jacob Bothbod yatumijweho na komisiyo y'abadepite bashinzwe ibikorwa by'ingabo kugira ngo ayibe ibisobanuro ku ngengo y'imari ya minisiteri. Minisitiri Jacob yari yanasabwe kujyana General Muhoozi kugira ngo atange ibisobanuro ku butumwa butavugwaho rumwe amaze iminsi atangariza kuri urwo rubuga nkoranyambaga. Yabwiye komisiyo ko bitakunze ko amuzana kuko ngo yamusubije ko afite uruzinduko muri Djibouti. Abadepite bagize komisiyo ntibanyuzwe, bafashe icyemezo cyo gusezera Minisitiri Jacob bamutegeka kuzasura imbere yabo ku itariki 20 Mutarama ari kumwe na General Muhoozi. Nyuma yo General Muhoozi avuye kuri urubuga nkoranyambaga bamwe mu bamukurikira batangaje ko niyo ishobora kuba yinjiriwe n'abantu b'abajura cyangwa se abahakazi bakayiba. Ikinyamakuru Nare Post cyane ko General Muhoozi muri ubwo butumwa butagaragara kuri isi uko yavuyeho yavuze ko izongerwa abadepite zigomba kuzamuha ingengo y'imari ya miliyari 1,000 z'amashiringi akoresha mu gisirikare kandi ko bizakunda. Nubwo uyu musirikare yabateye ubwoba gutya ariko abadepite baracyashimangira ko badashobora kwemera ko umuntu ufite umwanya ukomeye ku buzima bw'igihugu nka General Muhoozi yigira karaha kajya he. Uko kuvuga ko atazitaba ibigori by'abadepite kwakura impaka, ndetse bamwe bibaza ukuzanya kw'inzego za gisirikare n'iza politike muri Uganda. Mu bihe bitandukanye General Muhoozi yagiye yanyuze ubutumwa butandukanye ku rubuga X, harimo na bamwe butigeze bwakirwa neza n'ibindi bihugu by'amahanga. Nko muri 22 yigeze kwandika ko ingabo za Uganda zifite ubushobozi bwo gutera umujyaniro uri muri Kenya zikabufata mu byumweru 2. Ni ubutumwa icyo gihe butakiriwe neza na Nairobi ku buryo diplomasi yajemo gatotsi. Mu kuboza ko umwaka ushize nabwo yanditse ko umunsi Donald Trump yarahiye kuyobora Amerika azamufasha kwigarurira Karere mu murwa mukuru wa Sudani, ndetse vuba hari yanditse ko agiye gutera Kongo Kinshasa akarasa abacanshuro b'abazungu bakora mu Burasirazuba bw'icyo gihugu. Ubu butumwa bwarakaje Kongo ndetse na Sudani birangira General Muhoozi abusibye kuri X. Umunyabanga wa leta ushinzwe urubyiruko muri Uganda Barawanga Ruhagara uvuga ko gucinya cyane inkoro kuri General Muhoozi yaje kwihohora. Yavuze ko konti ya General yibwe n'abagizi bayo bataramenyekana. Uyu mugabo w'Abanya-Uganda babatije umucinyankoro yavuze ko nubwo General Muhoozi yibwe konti ya X, Abanya-Uganda bamukunda cyane kandi bazamugwa inyuma kuko bamuhisemo by'ubuzima bwose. Hagati y'imirimbanyi z'urubyiruko muri Uganda zatangaje ko zigiye kongera kubura imyigaragambyo yamagana ku rukiko rwa gisirikare rukomeza kuburanisha abasivile bakekwaho ibyaha. Ikinyamakuru Daily Mutekereza ko urwo rubyiruko rwavuze ko umusivile ukurikiranwa mu nkiko za gisirikare uri kwimakaza umuco wo kudahana muri icyo gihugu. Muri iki gihe Dr Kiza Besigye utavuga rumwe na Perezida Museveni ari kuburanira mu rukiko rwa gisirikare rwa Makindye ibyamaganwa yabo muri Uganda ndetse no mu mahanga ko bidakwiriye. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika banditswe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihagarika gukorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR ukomeje guhungabanya umutekano w'abaturage. Umunyamabanga wa leta wungirije wa Amerika ushinzwe ububanyi na Afurika Morifi yatangaje ko mu gushyingo kwa 2023 ubwo we n'abandi barimo Avril Haines uyobora urwego rw'ubutasi rwa Amerika basabaga leta ya Kongo guhagarika ubufatanye, yabyemeye ariko ntiyabyubahiriza. Mu kiganiro n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP Morifi yavuze ati ntabwo bigeze bafite izo ngamba. Mu biganiro bya Rwanda intumwa za Kongo nabwo zemereye umuhuza ko ingabo z'igihugu cyazo zizasenya umutwe w'iterabwoba ariko bigeze mu kubuza ko umwaka ushize zikiraho amananiza yo kwanga kuganira n'umutwe wa M23 kandi zizi ko ari kimwe mu by'ingenzi byafasha mu gukemura icyo kibazo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko ingabo za Kongo zikomeje gukorana na FDLR wafatiwe ibihano na Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye nk'uko bishimangirwa na raporo y'impuguke z'uyu muryango yasohotse tariki 27 Ukuboza k'umwaka ushize. Amerika yagize turasaba dukomeje leta ya Kongo gukora ibishoboka byose kugira ngo ubufatanye buhagarare. Iyi
minisiteri yatangaje ko amahoro mu burasirazuba bwa Kongo adashoboka mu gihe leta ya Kongo itakwemera kuganira n'imitwe yitwaje intwaro irimo na M23. Iti nta nzira y'amahoro ishoboka mu gihe leta ya Kongo yaba itaganira n'imitwe yitwaje intwaro irimo na M23. Perezida wa Angola Lorenzo mu kiganiro aherutse kugirana n'itangazamakuru bwari mu ruzinduko mu Bufaransa yatangaje ko azakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo uburasirazuba bwa Kongo bubona amahoro arambye binyuze mu biganiro. Gusa Amerika nubwo isaba ibikongo Kinshasa isa nawe ifite indimi ebyiri ku bibazo bya Kongo Kinshasa, kuko ku itariki ya 16 Mutarama uyu mwaka ibiro bya Amerika bishinzwe ububanyi na Afurika byatangaje ko ibibazo biterwa n'imiturire na FDLR bikwiye gukemurwa mu buryo bwihutirwa. Ubu ni ubutumwa bwanenzwe n'u Rwanda, kuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Umutwererane Ambassadeur Nduhungirehe yanenze ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ubwo butumwa bwo kugereranya umutwe witwaje intwaro M23 n'uw'iterabwoba wa FDLR. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko imvugo zihwanisha ibibazo byaturuka kuri M23 na FDLR bidakwiriye, kandi ko Amerika idakwiye kugereranya umutwe wa genocidaire na M23 irwanira abaturage bibasirwa n'abagenocideri. Mu butumwa bwa Nduhungirehe ati imvugo guhanisha ibibazo biterwa na M23 n'ibiterwa na FDLR ntabwo ikwiye, no kwibasira gukorwa n'ubutegetsi bwa Amerika buri gucyura igihe kugereranya umutwe wa genocidaire n'umutwe urwanira abaturage bibasirwa bakanicwa n'uyu mutwe wa genocidaire. Mu kwakira kwa 2023 FDLR n'imitwe igize irozarendo ryifatanya n'ingabo za leta ya Kongo mu ntambara zihanganye muri 2023 byatwitse inzu z'abanyekongo batutse mu mudugudu wa Nturo uherereye muri teritwari ya Masisi zirakongoka. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko ubwo FDLR n'imitwe byagabaga iki gitero ingabo za Kongo n'iz'u Burundi zari zihari, agaragaza ko ibiro bya Amerika bishinzwe ububanyi na Afurika ntacyo byigeze bikivugaho. Ati ndibuka ko ubwo inzu 300 z'abanyekongo batutse zatwikwaga na FDLR, imitwe y'abazendo na Nyatura zigakongoka mu mudugudu wa Nturo teritwari ya Masisi mu kwakira kwa 2023 ingabo za FARDC n'iz'u Burundi zihari. Ntawe itangazo cyangwa twita ibyiro bya Amerika bishinzwe ububanyi na Afurika byabonetse. Yagaragaje ko Amerika n'umuryango mpuzamahanga bikwiye guhagarika amatangazo yirengagiza nkana imiterere y'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, bikibanda ku mpamvu muzi zacyo. M23 rero kuva 2012 icyo gihe nibwo yatangiye urugamba isaba leta ya Kongo kubahiriza amasezerano yagiranye n'abahoze mu mutwe wa CNDP yari yitezweho gusubiza abanyekongo by'umwihariko batutsi uburenganzira n'ubwenegihugu bambuwe, ndetse ubugizi bwa nabi bakurirwaga bugahagarara. Kuva 2012 kugeza 2013 M23 yafashe ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru birimo umujyi wa Goma, ariko bivamo hashingiwe ku mwanzuro wafashwe n'abakuru b'ibihugu byo mu karere bayisezeranije ko leta ya Kongo igiye gukemura ibibazo by'abanyekongo mu burasirazuba. Isezerano M23 yahawe ryagarukiye mu magambo no mu nyandiko kuko leta ya Kinshasa itigeze ryubahiriza. Nyuma y'imyaka 8 barabarwanya b'uyu mutwe bategereje mu gukinga kwa 2021 bagabweho bitewe n'ingabo z'iki gihugu imirwano y'uburubwo. M23 isobanura ko utica abaturage cyangwa se ngo bakore irindi hohoterwa iryo ari ryose, ahubwo barindira umutekano bitandukanye n'ibyo ry'ingabo za leta ya Kongo ryica abaturage ryakabaye ririnda. Iracyasaba leta kubahiriza ibikubiye mu masezerano. Gusa ariko nanone Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yasabye ko hasubukurwa ibiganiro byo mu rwego rwo hejuru hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa mu rwego rwo gukemura ikibazo cya M23. Macron yabitangaje kuwa kane ubwo we na mugenzi we Lorenzo w'Angola wari wasuye Ubufaransa baganiraga n'abanyamakuru. Perezida Lorenzo asanzwe ari umuhuza mu bibazo bya politiki biri hagati y'u Rwanda na Kongo. Uruzinduko rw'iminsi 2 yagiriye Paris mu Bufaransa rwaje mu kwezi kumwe. Inama yagomba guhurizamo ba Perezida Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo isubizwe ku munota wa nyuma ku mpamvu Kigali yatangaje ko zatewe na Kinshasa yisubiriye ku munota wa nyuma ku cyemezo cyaho cyo kujya mu mishyikirano ya M23. Kuri ubu imirwano ikomeye ihanganije M23 n'ibiro by'ingabo za leta ya Kongo mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru. Perezida Macron yagaragaje ko hakenewe ibiganiro byo mu rwego rwo hejuru mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'uriya mutwe. Yagize ati byihutirwa mu karere k'ibiyaga bigari bigomba kugera n'ibiganiro ndetse no gushaka amahoro arambye hanubakwa ubusugire bwa Kongo. Ati turasaba isubukurwa ry'ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru. Macron kandi yasabye impande zihanganye mu mirwano gutanga agahenge. Perezida wa Angola yavuze ko igihugu cye gikomeje gukora ibishoboka byose nk'umuhuza mu rwego rwo kugerageza gushyira iherezo ku makimbirane amaze igihe kirekire hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ninyabuje muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banitswe urwishayanka rukirimo kwa Perezida William Ruto, undi muntu wo mu ishyaka ODM Raila Odinga yamuhaye umwanya mu butegetsi barawanga nyuma y'abantu amaze iminsi ashaka kugira abambasaderi bakabyanga. Bwana Timothy Bosiro wari depite w'Akarere Karere ka Kisumu nteko ishinga amategeko ubusanzwe ari umubitsi w'ishyaka ODM yari yagenwe nk'umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubwikorezi birangira byanze. Yivuze ko babajije abantu bamwegereye bakamuha inama yo kutabyemera. Ishyaka ODM rivuga ko abambari baryo bakwiye kumenya ko ari umutwe wa politiki ushaka ubutegetsi. Abantu bose bakwiye kwirinda ko bashyigikira manda ya kabiri ya Perezida William Ruto. Abasengura muri Kenya bavuga ko abantu bahabwa imyanya bakayanga iyo babonye ko akazi bahawe ari gato cyane ugereranyije n'urwego bariho, cyangwa se ukabona utazabasha gukora akazi uko bigomba. Abaminisitiri muri guverinoma ya Perezida William Ruto bamaze iminsi barwana n'imitima bashaka kwegura bagaragaza ko bakura mu gitutu hamwe ntawe ugira ijambo mu kazi. Komisiyo y'abakozi ba leta ariko muri Kenya
ishinja ubutegetsi kwica amatwi bukanga kumva inama zo gusaranganya imyanya y'akazi muri leta muri iki gihugu. Mu kinyamakuru The Star bandika ko iyi komisiyo ivuga ko imyanya y'akazi mu gihugu yiharirwa n'abakikuyu ndetse n'abakarenjine. Imibare igaragaza ko mu kazi ka leta ya Kenya imyanya 27,543 ari iy'abakikuyu, 40,820 y'abakarenjine, nyamara igihugu gisanganwe amoko 45 akwiye kugabana imirimo ku buryo budasumbana. Ubushakashatsi bwavanga bwerekana ko iki kibazo leta idashaka kumva ko kinahari, ikirengagiza ko ubwoko bubiri aribwo bwategetse Kenya ku myanya ya perezida kuva yabona ubwigenge. Ubutegetsi bwa perezida bwana William Ruto nabwo bushinjwa ko butigeze bwita ku icyo kibazo kuko imyanya yose ibonetse igabagabanywa hagati y'ayo moko abiri, abandi bose bagahezwa ku meza. Abasesenguzi raporo bavuga ko iki kibazo gikwiye kurebwa mu myanya izatangwa imbere kuko bituma harushaho kuba ubusumbane mu baturage ba Kenya. Nyiri Kenya ariko mubwire ko mu ntara ya Homa Bay hari umukozi w'Imana ku rwego rwa Musenyeri wafashwe asambana n'umukobwa we yibyariye, wananiwe n'urushako akagaruka mu rugo iwabo. Ikinyamakuru The Standard cyanditse ko wihaye Imana abaturage bajyaga banuganirwa ko yabaryamana n'uwo mukobwa we waruhiye mu rugo ubyaye gatatu, ariko amakuru bakayabura. Amakuru avuga ko batazi neza ko urukundo rw'umukobwa na se rwatangiye, ariko ngo urwo rwikeko rwatumye abaturanyi batangira kujya babacungira hafi kuko wabonaga ko umubano wabo waba ushingiye ku busambanyi. Ku wa gatatu abaturanyi babagoye igituma umugabo ari gusambanya uwo mukobwa we, ariko urabacika gusa urujijo ngo rwavuyeho, ibyo gukeka birangira bibaye ukuri. Icyo kinyamakuru cyavuze ko abantu baje kubakurikirana bikarangira Bishop atawe muri yombi agezwe imbere ya polisi, ndetse mu buhamya abaturage batanze bavuze ko uko gusambana k'umwana na se ari akamenyero ngo riramugize nk'umugore we. Abaturage basabye polisi ko imufunga kuko bateje igishyika mu baturage gukora ibidakorwa birangira kuko imufunze. Polisi yavuze ko itaratangaza igihano uwo mukozi w'Imana azahabwa kuko batarakusanya ubuhamya bwe n'umukobwa we ngo bamenye ukuri nyakuri n'icyateraga iyo migirire hagati y'aba bombi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banitswe imiryango uterera leta mu Burundi yasabye ko abantu bafunguwe batabyemere mu imbabazi na Perezida yishimiye bagomba gusubizwa muri gereza. Abo bantu batatu bakoraga mu bintu bya Perezida barafunzwe muri gereza ya Mpimba bazira ko bagize uruhare mu gufungura abantu batabyemerewe kuko Perezida yishimiye yahaye imbabazi abakoze ibyaha bito. Abo bagabo barimo na mwene wabo w'umugore we bafungura n'abicanyi baruharwa ndetse n'abafasha abagore ku ngufu. Imiryango irebera uburenganzira bwa muntu mu Burundi yari yatangaje ko igikorwa cyo gutanga imbabazi cyashyizwe mu ngiro nabi kuko no mu 5,000 byari gufungurwa gisigaye barirwa mu gihumbi batarasohoka muri gereza. Umuryango utari wa leta ari coto wabwiye Iwacu Burundi ko mu bafunguwe harimo baruharwa barenga 30 batari bemerewe izo mbabazi zanye n'icubahiro umukuru w'igihugu. Bwana Vianney Ndayisaba uyoboye umuryango ari coto yasabye ko abagabo batatu bafunzwe bagezwa mu nkiko bagakurikizwa amategeko bagafungwa. Uwo muryango usaba ko abantu bose bafunguwe mu manyanga basubira gufungwa kuko bazateza ibyago muri rubanda. Abantu bafunguwe batabikwiriye umuryango uvuga ko bashobora guhungeta imiryango bari barahemukiye, kandi ko abantu batatu barimo na mwene wabo w'umugore w'umukuru w'igihugu badafunzwe byaba bibi kuko byagaragara nk'aho hariho abantu bari hejuru y'amategeko badashobora guhanwa, nabyo bigatera ikibazo muri Rwanda mu Burundi.